Ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи тилоти ахборро бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намудан мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. дар фасли зимистон бемориҳои гуногуни мавсимӣ хуруҷ мекунанд, бахусус зуком байни аҳолӣ авҷ мегирад. Чӣ гуна бояд аз ин бемории сироятӣ худро эмин нигоҳ дошт ва дар шароити хона муолиҷа намуд? вобаста ба роҳҳои пешгирии бемории сироятии зуком бо истифода аз андешаҳои мутахассисони соҳаи тиб ҳамкорамон Манучери Сулаймон гузориш омода намудааст. зуком дар мавсими сардӣ пайдо мешавад. ҳамчунин шамоли дутарафа метавонад сабаби ин беморӣ гардад. дар шахси бемор баланд шудани ҳарорати бадан, табларза, сулфа, дарди буғуму мушакҳо, бемадорӣ ва дарди сар мушоҳида мегардад ки аз аломатҳои асосии зуком дониста мешаванд. ҳозир ки мавсими бемориҳои зуком ки рафта истодаанд, бисёриҳо мо агар аллакай мушоҳида мекунем дар ин фасл ба ҳамин бемории зуком гирифтор мешаванд. тавсияҳое ки аз ҷониби мутахассисон, аз ҷониби духтурон ки дода мешавад, ҳатман риоя кунем. ва дар ин фасли сармо масалан пеш аз баромадан ба кӯча мо бояд ки ҳатман либоси гарм пӯшем, қисмати сарро бояд ки ҳатман пӯшонем. дар ин фасл ҳам он шарбати хушмеваҳо тайёр карда мешаванд, аз се истифода барем. он нӯшокиҳое ки газдорӣ ки ҳастанд, масалан ин тавсия дода намешавад, махсусан агар онҳо дар ҳавои сард дар берун нигоҳ дошта бошанд, ин масалан ба мо зарар мерасонад. чои гарм биштар бояд ки истифода барем. мураббоҳое ки дар шароити хона тайёр карда шудаанд бошанд, мураббоҳое ки масалан барои ҳамин махсусан дар фасли ҳамин сармо истифода бурда мешаванд, ки пешгирӣ карда мешаванд. ин мураббоҳо аз маҳсулотҳои масалан шаҳтуд медонку, шаҳтуди заминӣ, аз олучаам бисёр ки мураббоҳои ки муфид тайёр карда мешаванд ва инчунин аз лимӯ ҳам инчунин хосиятҳои хуби масалан пешгирӣ кунанда дорад. оиди пешгирӣ намудани бемориҳое ки мавсими махсусан зуком, ҳаминро бояд ки бештар мувассеъ истифода барем. вақте ки шахс ба бемории зуком гирифтор мешавад, набояд ба худ табобаткунӣ дар шароити хона роҳ диҳад. зеро табибон чунин тавсия медиҳанд ки шахси гирифтори бемории зуком ҳатман аз тавсияи табибон истифода намоянд. агар масалан бинед дар хона як нафари аъзои оила масалан ба ягон бемориҳои зуком гирифтор бошанд, мо аломатҳои онро аллакай медонем. мо бояд ки аз рӯи аломатҳо бояд ки фарқ карда тавонем. ин аломатҳо ки чӣ ҳастанд? масалан баланд шудани таби бадан, сулфа ҳаст, масалан обравӣ аз бинӣ, ки сӯзиши чашмон ва ҳамчунин дард дар масалан тамоми аъзои бадан, ки беҳолӣ ҳам ки дар инҷо мушоҳида мешавад ва мо бояд ки аллакай донем ки масалан ин нафари аъзои мо ки ба бемории зуком ки гирифтор ҳаст ва кадом чораҳоро мо бояд ки истифода барем. якум, масалан шахсе ки бемор ҳаст бояд ки ҳатман ниқоб дошта бошад, чунки ҳам барои дигаронон ки хатар эҷод накунад. чунки мо медонем бемориҳои сироятӣ махсусан якум роҳи сироятёбӣ ин бо роҳи ҳавои қатрагӣ мебошад ва ҳангоми масалан мо нафас кашидан мо метавонем ки ин вирусҳоро ки дохили роҳҳои нафаси худ гардонем ва мо сироят меёбем. барои қатар бояд ки ҳатман шахси нафаре ки бемор ҳаст ҳатман бояд ки ниқоб дошта бошад ва ба худ муолиҷа кунӣ масалан роҳ додан мумкин нест. махсусан масалан ман дар инҷо таъкид кардани ҳастам ки барои бемориҳои масалан махсусан зуком бо ки доровориҳои антибиотикҳо ки тавсия дода намешавад. мо танҳо бояд ки масалан ки риояи масофаи иҷтимоиро ҳам доштагӣ бошем, риояи гигиена шахсиро бояд ки доштагӣ бошем дар хона. зуком бемориест ки аз шахси сироятёфта ба шахси солим тавассути ҳаво мегузарад. тибқи тадқиқотҳо то имрӯз беш аз 2000 навъи вируси зуком ба қайд гирифта шуданд. вируси зуком қисми сирояти шадиди вируси респираторӣ маҳсуб ёфта, бо гузашти вақт он метавонад ба пайдоиши дигар бемориҳо мусоидат намояд. роҳҳои сироят наёфтан аз ин беморӣ риояи қоидаҳои беҳдоштӣ, истифодаи ниқоби муҳофизатӣ ва риояи масофа дар ҷойҳои ҷамъиятӣ мебошад.
дар доираи тадбирҳои ободонӣ дар шаҳр ноҳияи мамлакат биноҳои баландошиёна, марказҳои хизматрасонӣ бо тарҳи нав, гулгаштҳои зебо, муассисаҳои таълимиву бунгоҳҳои тиббии замонавӣ бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. Маркази табобатии дандон дар деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик аз қабили чунин иншоотест, ки бо тарҳи муосир сохта шудаю имрӯзо ба сокинони ноҳияву дигар ниёзмандон бо сифати баланд хизмат мерасонад. гузориши хабарнигорони мо. бо бунёд гардидану мавриди истифодаи умум қарор гирифтани ин маркази табобатӣ ҳамакнун шурӯъ аз сокинони ҷамъияти деҳоти Кангурт то ба истиқоматкунандагони гирду атрофи он роҳи дуру дарозро тай накарда бидуни харҷи зиёдатӣ аз хизматрасониҳои мутахассисони варзида дандонпизишкони соҳибмалака баҳравар мегарданд, зеро дар ин маркази табобатӣ барои дармону пешгирии бемориҳои дандон ҳамаи шароитҳо фароҳам оварда шудааст. фаъолияти мо асосан аз рӯи табобати дандон ва дандонҳои сунъӣ мондан аст. мизоҷоне ки аз деҳот ба худи марказ мерафтанд, имрӯз шароит доранд ки дар худи маркази дандонпизишкии мо омада табобати худро бе ягон маъмуният оромона гиранд. фаъолияти асосии мо ҳамин аст. ояндаи фаъолияти корхонаи дандонпизишкии мо дар худи деҳоти ҷамъияти Кангурт ин мо мумкин бо пештар бо ягон фаъолияти дигарро ба самар расонем. ба гуфтаи соҳибкори маҳаллӣ иншооти мазкур бо дар назардошти талаботи зиёди аҳолӣ ба табобати дандон дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба ҷашни сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида 3 моҳ қабл бо иштироки роҳбарияти олии мамлакат мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҳамакнун сокинон аз имконоти фароҳамгашта самаранок истифода намуда истоданд. ман ки худ зодаи ҳамин диёр ҳастам, ба худ як мақсад доштам ки ақаллан тавонаму ба мардуми диёри худ як хизмати худро расонаму як дармонгоҳи дандонпизишкӣ сохта ба истифода диҳам. ва имрӯз мустаҷоб аст ба шарофати пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ ки имрӯз ифтитоҳ гашт. мо аллакай фаъолияти худро дар ҳамин дармонгоҳ ба қадри имкон ба як шароитҳои муайян истифода бурда истодаем. бояд гуфт ки баҳри хизматрасонии саривақтӣ ба ниёзмандон дар ин дармонгоҳи табобатӣ дастгоҳҳои муосири тиббӣ васлу насб гардидааст ва дар як вақт дар 2 ҳуҷраи корӣ ба корафтодагон хизмат расонида мешавад. асосан таҷҳизотҳо аз худи хориҷи кишвар ворид гаштааст. мардум аз дарди дандон ба мо муроҷиат мекунанд. вақте ки мо аз назорат мегузаронем дандонро, мебинем дар кадом ҳолат дандон аст. мо дорем имкониятое ки аввал бо воситаи рентген, яъне рентген расм гирифта, дар ҳамон ҳолат мо табобати дандонро бо як дили пур, бо як хулосаи умед табобат мекунем. дар ин марказ ташхиси ултрасадои дандон, гирифтани қола ва муоинаи решаву вазъи дандон роҳандозӣ гаштааст. ҳамчунин мин баъд кандани дандон, шинонидани он, тозакуниву табобати бемориҳои гуногуни вобаста ба дандон дар ҳамин ҷо амалӣ карда мешавад. ҳамин аст ки сокинони маҳал аз сохта шудани чунин як иншооти тиббии барои онҳо муҳим, шоду хурсанд ва миннатпазиранд. ҳатто мо фикр ҳам намекардем ки дар деҳаи мо чунин корхонаҳои калон мисол пайдо мешавад ё ки хеле ба вуҷуд меояд. мо аз онҳо истифода бурда метавонем. мо аз ин шароитҳои фароҳам оварда шуда бисёр хурсанд ҳастем ва мехоҳем ки бо ҳамин хел бисёртар соҳибкорҳо, ҳамин ҷавонмардҳои деҳаи худамон ҳамин корҳои ободониро давом диҳанд. хушнуд аз онем ки имрӯз дар деҳаи Кангурти мо чунин марказҳои саломатӣ бунёд гашта истодаанд. мо агар муқоиса кунем, пеш вақт ин хеле шароитҳои хуб муҳайё набуд. барои як дандонро табобат кардан ё ки барои як қолаби дандонро гирифтан ҳафтаҳо сипарӣ мешуд, то ин ки мо дандони худро табобат кунем. маврид ба ёдоварист ки маркази табобатии дандон аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Манучер Шарипов сохта шуда 5 нафар сокинонро бо ҷои кори доимӣ таъмин гардонидааст. бинои ин маркази табобатӣ аз 2 ошёна иборат буда, дар баробари утоқи даҳумпизишкӣ, ҳамчунин дар ошёнаи дуюм барои табибон манзили истиқоматӣ низ фароҳам оварда шудааст. ҳамин аст ки дандонпизишкони ин дармонгоҳ фаъолияти худро ба таври назаррас ба роҳ монда барои қонеъ гардонидани ҳоҷоти ниёзмандон ва босифат табобат кардани дандонҳои эшон аз таҷриба ва дастгоҳҳои замонавии васлу насбгардидаи соҳа истифода мебаранд. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Темурмалик, барои барномаи ахбор.
برنامه اطلاعاتی اخبار رو ادامه می‌دهیم. ریاست بهداشت زمین و آبیاری و اداره‌های زیرتابع آن در گروه ناحیه‌های مختلف ولایت ختلان با موسم نو آبیاری آمادگی گرفته شبکه‌های آبدهی و انشاءات گیدروتکنیکی را تعمیر نموده زهبور و زهکش‌ها را با استفاده از تکنیک‌های مقتدر تازه می‌نمایند. گزارش همکاران ما از ولایت ختلان. بهتر گرداندن حالت ملارتیوی زمین ها و به گردش کشاورزی وارد نمودن هر یک وجب زمین کشتباب از مسئولیت همیشگی مسئولین اگنتی دولتی بهداشت زمین و آبیاری و ریاست و زیرنهاد آن در شهر و ولایت ها محسوب می‌یابد. ریاست بهداشت زمین و آبیاری در ولایت ختلان و تازه کردن زهبور و زهکش‌ها تعمیر شبکه‌های آبرسانی شروع کرده تمام انشاءات گیدروتکنیکی را بعد از تعمیر اساسی به موسم آینده آب تامین کنی آماده می‌گردانند. در اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه کوشانیان اطلاع دادند که سال روان تصمیم گرفتند وضع ملارتیوی بیشتر از 100 گکتار زمین‌های کشتشونده را بهتر نمایند. در حدود ناحیه کوشانیان طبق نقشه نوبتی 46 کیلومتر زهبور و زهکش‌ها و 31 عدد شبکه‌های آبدهی تازه و تعمیر و ترمیم کرده می‌شوند. در شبکه‌های آبرسانی 37 کیلومتر شبکه آبرسانی را تازه کردیم. انشاءات‌های گیدروتکنیکی و آبچین‌کنک‌ها و ایستگاه آبکشی را 20 تا 22 تا 3 عدد از تعمیر جاری و کپیتالی برآوردیم. ما 123 گکتار زمین‌های حدود ناحیه را حالت ملارتیویش خوب کردیم. در ناحیه وخش نیز طبق همین نقشه چاره‌بینی عمل کرده با فرصت مناسب تکنیکی در 4 جماعت دهات ناحیه وخش با تازه کردن زهبور و زهکش‌ها شروع نمودند. تاج‌الدین سفرزاده سردار اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در ناحیه وخش اطلاع داد که این موسم وظیفه‌دار شدند بیشتر از 40 کیلومتر زهکش‌های سالها باز تازه کرده نشده را تازه کرده با بهتر شدن حاصلناکی زراعت زمینه به وجود بیارند. نقشه ما در این ساله کانال مذکور باید 18 کیلومتر 300 متر باید تازه کنیم. با خواجگی دهقانی و اساسیاسیون خدمت خود را رسانیم. کانال ماگسترالی تاشراباد را با مسافه 13 کیلومتر با پروژه تازه کرده شد. اونجایش کمتر مشکلات بود که سالهای طولانی کانال تازه کرده گرفت. قسمت تازه کرده میشد. امسال نه که ما با نقشه گرفتیم که با پروژه تازه کنیم با موسم نو آبدهی آماده باشیم. منظمی در کار متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری موجب گردیده است که حاصلناکی هر گونه زراعت در حدود دهات تاجیک‌آباد ناحیه وخش بلند برداشته شود. همین گونه مسئولیت امکان فراهم می‌آورد که سال تا سال حاصلناکی هر گونه زراعت بهتر و خوبتر گردد. در شرایط ولایت ختلان تقاضا کرده می شود که هر سال زهبور و زهکش‌ها تازه کرده شوند. تنها در چنین صورت کشاورزان می توانند که در تولید محصولات دهقانی کامیاب گردند. در ناحیه دوستی ایستگاه اساسی آبرسانی پور را تجدید و نوسازی کرده شده تمام محرک‌ها و دیگر انشاءات گیدروتکنیکی از تعمیر برآورده شدند. در جماعت دهات دهقان‌آباد و بیسالگی تاجیکستان تکنیک‌های صحابی فعالیت کرده ایستادند. امروز موافقه چاره‌بینی تیرامای زمستانه ما عین حال در منطقه گروتی و منطقه آغجر و عمان منطقه جلیکل تازه کردن زهبور و زهکش‌ها که یعنی تازه کردن نقطه آبچین‌کنی و کانال جویبارها کار رفته ایستاده است. از صبح تعمیر نسوس‌ها پورا تعمیر کرده شد و قسما در منطقه آغجر تعمیر نسوس‌ها لازم میاد و این کارها رو ما کرده ایستادیم. در همه شکل‌های خواجگی‌داری ناحیه لخش سال گذشته دهقانان از مساحت 5333 گکتار زیاده از 100,000 تن کارتوشکا استحصال کرده برای کشت سال جاری در انبارها 11,000 تن تخمی ذخیره نمودند. گزارش ادیگولی محمود. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید شده است که 90% استحصال محصولات کشاورزی با بخش خصوصی رشد می آید. این نشان دهنده از سهم بزرگ کشاورزان مملکت در روند رسیدن به یکی از هدفهای استراتژی حفظ امنیت آذوقه‌واری کشور مخصوصا در شرایط 2 سال اخیر پی هم آمدن خشکسالی و کم‌آبی گواهی می‌دهد.
در پرتو نشاندادهای پیام دهقانان ناحیه لخش سال گذشته در همه شکل‌های خواجگیداری از مساحت 5333 گکتار زیاده از 100,000 تن کارتوشکای خوسیفت استحصال کردند. ناحیه لخش یکی از کلانترین ناحیه‌های کارتوشکاکاری در جمهوری به شمار رفته. دهقانان دوره به دوره با از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده میدان کشت و استحصال کارتوشکا را زیاد کرده ایستادند. از جمله برای کشت سال جاری در انبارهای کارتوشکا نگهداری 11,000 تن تخم خوسیفت ذخیره شده است. خواجگی دولتی سرخاب اگنتی اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان واقع در ناحیه لخش همه ساله میدان کشت را زیاد کرده بدین وسیله تامین قسمهای نظامی و دیگر ساختارهای قدرتی با کارتوشکا باز هم بهتر گردید. از جمله برای دوره زمستان و کشت سال جاری در انبارها به قدر کافی تخم ذخیره کرده شده است. کارتوشکا کاری ساحه اساسی ناحیه لخش به شمار رفته. تولیدگری یکی از غذاهای ضروری دسترخوان مردم نان دوم به شمار می رود. این است که اهل زحمت 1840 خواجگی دهقانی به کارتوشکا کاری مشغول بوده. برابر تامین احتیاجات خانواده حاصل زیادتی را به بازارهای کشورمان می برارند. پیشرفت ساحه کارتوشکا پروری در ناحیه لخش با تشکیل نمودن سیستم علما اساسناک تخم پروری محلی وابستگی زیست دارد. این است که با مقصد رشد ساحه تخم پروری در شرایط منطقه های بلانکو عالمان تاجیک در همکاری با دهقانان تخمی های به شرایط محل مطابق و سرحاصل را پرورش نموده ایستادند تا در آینده خواجگی های کارتوشکا کار توانند میدان کشت و استحصال کارتوشکا را باز هم افزایش داده در تامین امنیت آذوقه‌واری و بازارهای کشورمان با محصولات خوش‌صفت سهمی ارزنده گذارند. ایدگل محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه لخش. بینندگان گرامی این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم.